z'iminsi Baraka bigaragara neza ko hagiye kuba ikintu gikomeye cyane magingaya. Kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kabiri ku igenekerezo rya 13/02/2026 operasiyo zikomeye zirakomeje. Biravugwa kandi biremezwa ko drone z'ubutasi za FARDC zikomeje kuzenguruka ibice byo muri territoire ya Fizi ndetse no mu Minembwe. Ni mu gihe rero AFC yasabye Burundi gufungura umupaka wa Gatumba, aho kugira ngo ufungurwe kuri ubu mu gitondo hazindutse abakomando benshi b'igisirikare cy'u Burundi bacungera umupaka mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi kuri ubu bikomeje kugenda biba bibi cyane nk'uko ndakava zibivuga, ziratubwira ziti yewe hano muri Fizi byongeye kuba bibi cyane. Hejuru y'ibirindiro byacu FARDC iri kwanyuza za drone nyinshi, biragaragara ko hashobora kuza kongera kuba ibitero bikomeye. Ni mu gihe kandi abo ku ruhande rwa Wazalendo bo bagira bati Hamuri William Yakutumba kuri barabyinira ku rukoma rudatobotse. Mwamenye se ko babazarendo noneho batangiye kuba bahabwa uburenganzira bwo kugurutsa drone. Harabaje rwose kuri ubu niwe bari kuyobora bino bitero. Biragaragara ko noneho urugamba rugiye gukomera kuko abazarendo Hamuri yasabye nibo bari gutozwa ndetse bamwe batangiye gukoresha drone. Biragaragara ko babacancuro baje noneho bahawe itsinda rito ry'abazarendo babigisha gukoresha drone. Bitero bizaraye bigabwe n'abazarendo babigabye. Biragaragara ko urugamba rugiye gukomera kuko Hamuri Yakutumba kenshi yinubiraga ko FARDC itubahiriza ibyo ayisaba. Kuba kuri ubu drone zigiye gukoreshwa n'abazarendo umwitege urugamba, niko muri Wazalendo bavuga. Ni mu gihe kandi ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibivugwa biragaragaza ko urugamba ruri mu isura nshya. Andakava muri FDN Bureau ati yewe amakuru nakubwira nuko kuri ubu Burundi bugiye kurungika abandi basoda. Biragaragara ko urugamba rugiye kurwanwa mu buryo budasanzwe muri uyu mwaka, kandi biragaragara kandi biremezwa ko umubare waboherezwa gushobora kongera kwiyongera. Hari bamwe mu basirikare baba special force FDN bizarungika, hari n'abandi bo mu mbonera kure, bose bazakorana. Biragaragara ko ibintu bigiye kujya mu rundi rwego. Ni mu gihe kandi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibiri kugenda biba kuri tere, bakagaragaza uburyo Karemi icungerewe umutekano, aho amakuru dufite aragaragaza ko kuva ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 12/2025 kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 0/2026 na nyuma yaho Uburundi bwahise bwohereza ingabo nyinshi mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Tanganyika, by'umwihariko mu mujyi wa Karemi, nk'uko byemezwa na ndakava zisacu ziri mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa kandi baratwemereza kwiyoherezwa ry'ingabo ryakozwe mu ibanga rikomeye, cyane cyane abasirikare banyungikwaga mu masaha y'ijoro banyuze ku kivuko ca Rumonge ku kiyaga cya Tanganyika. Hifashishwaga imodoka za gisirikare n'ubwato bw'ingabo zo mu mazi. Intego nyamukuru kwari gukomeza ibice bifatwa nk'ingenzi mu guhangana n'umutekano wa FC wakomeje kwigarurira ibice byinshi mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Bivugwa ko Burundi buhangayikishijwe cyane n'ingaruka zihungabana ry'umutekano mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, cyane cyane ihindagurika ry'imirwano hafi y'umupaka wabwo. Niyo mpamvu bwohereje ingabo nyinshi muri Karemi, umujyi ufatwa nk'urufunguzo rw'umutekano mu ntara ya Tanganyika urinzwe by'umwihariko. Si Karemi gusa, ingabo z'u Burundi dufite amakuru ko zoherejwe no mu bindi bice bya Baraka, Bibogobogo no kuri Poezero muri Kivu y'Amajyepfo, kandi hakaba hagiye kurungikwa n'abandi. Nubwo rero hari amasezerano mpuzamakungu yashyizweho umukono, intambara iracyakomeje mu karere k'ibiyaga bigari. Biracyagaragara ko umutekano ukomeje kugenda uhungabana. Imibereho y'abaturage bahunze ndetse n'abasigaye muri Izenewo ukomeje kuzamba, aho abari mu Burundi bo bakomeje kugenda bapfa umusubirizo, aho abarenga 50 bamaze gupfa kuva mu ntango z'uyu mwaka. Ibiro bikaba bigaragaza ikibazo gikomeye. Hagati aho rero na mama 23 nayo ntabwo yicaye, ntabwo iryamye. General Sultan Emmanuel Makenga yongeye kuvuga ijambo rikomeye, agaragaza ko akazi kagikomeye kandi kagikomeje. Mu kumenya icyo yashatse kuvuga ndabajije andakabazi wacu uri muri mama 23
umva uko yambwiye ndakubwiza ukuri kuri ubu kuri training wing hari abasore babandi bakora operasiyo zikomeye bari gutoza abaparashiteri babandi bamanukira neza neza mu ndege ndetse bakagwa ku birindiro by'umwanzi by'ako kanya abarahari bari gutozwa aba nibo baziyambazwa muri operasiyo mu gihe urugamba rwaba rukomeye. Hari kandi na special force nayo ifite imyitozo ikomeye babahungu mubona n'udushoka bakomeje gutozwa rwose. Ndakubwira ko mu gihe ibi byananirana muri itegakano ntabwo nashatse kumenya byinshi ni ibi by'ingenzi yambwiye. Ni mu gihe kandi Roko Informa wacu Safari nawe agiye kutubwira ibigezweho kuri tere. Bwana Safari waramutse neza? Mwaramutse. Safari kugeza ubu kuri tere byifashe gute? Majinga ya noneho n'imberenge tawuni ya Baraka nakubwira ko n'ubundi mu nkengero z'umujyi urusasu rukibuza ubuhuha. Nakubwira ko ari operasiyo yiswe Bugwe. Majinga yateguwe n'uruhe ruhande bwana Safari? Nakubwira yuko ari abasirikare n'ubundi baba Tanzania n'aba FDNB yego ari mu gace ka Matongo n'ubundi bakomeje gukubitwa na M23. Nakubwira yuko n'ubundi kubazi hano Imakubora ubwo twahita nko muri Karingano ni hafi neza na Shemi Market. Iyi Shemi Market na alimentation igezweho muri ibi bice ndumva abahagenda abashobora kuba bayizi kuko irazwi cyane ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi naho hakomeje kugenda urusasu rubuza ubuhura ku rwego rwo hejuru. Iki ni ikikango gikomeye mu mujyi wa Makobela mu mujyi wa Baraka, ariko muratwihanganiraho ni ikibazo gikomeye cyane muri uno mujyi wa Baraka, kubera yuko ubona ko kuva ku munsi w'ejo ibintu byahindutse. Amaduka ntabwo akinguye kugeza na n'ubu, nta duka rikinguye. Isoko rya Baraka rirafunze. Amagingo rirabona yuko ibintu byahinduye isura, ndetse ubu nakubwira yuko ubu tuvugana imihanda iri gukoreshwa n'ubundi nta rujya n'uruza ruri kuboneka uretse uno muhanda uri gucamo impunzi bita Mutambara na Feberi. Hano Mutambara ni ku kiraro n'ubundi hano barerekeza Fizi ndetse n'agace bita Rulimba. Ubona yuko abaturage bakomeje gufata utwangushe bataba bari kwerekeza muri ibi bice bya Fizi na Rulimba. Nakubwira yuko bikomeje kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko ibintu byahinduye isura. Ubona neza yuko isaha ku isaha wakumva Baraka yogeye mu biganza by'ama 23 bikaba bihwanye n'uko n'ubundi hamaze iminsi hagaragara umutekano ukomeye cyane. Ubona ubwo bari bwose kuri kuwasiyo n'ubundi ihanganye n'ama 23. Abenshi bakaba bari baragendaga batangaza ko M23 yaragezemo ishwa. Amagingo n'ubundi ntabwo dushidikanya neza ko mu gutangaza ivuga ngo ino Baraka n'ubundi mu biganza byacu. Ibi ni kugaragara kandi kugaragaza buri wese uri muri ibi bice. Nyuma y'imirwano ikomeye ikomeje kugenda iba hafi n'umujyi hano wa Baraka, ubona yuko neza ari ikibazo gikomeye. Ino operasiyo ku bahanga bama operasiyo ngo bayise operasiyo Bugwe, ngo ni imirwanire iba ari bucece igenda gakeya, aho akunda umuntu abagenda gakeya. Ubwo rero urabona yuko n'ubundi gahunda ari ugufata ino Baraka. Ubona yuko isaha n'isaha muri bwumve batangaza M23 biti itangaza ati iyi Baraka n'ubundi iri mu biganza byacu. Asije gusa operasiyo zikomeje kuba ambi cyane. Nakubwira yuko nubwo ibi byose biri kuba aho iri kwerekeza muri uno mujyi wa Baraka, nakubwira yuko aho bita za Nyaruhinga
naho bitoroshye. Aha ni mu gace ka Minembwe n'ubundi intambara ikomeje kubuza ubuhuga, ibitero bikomeje kuba bibi cyane, aho hakomeje kongera kwatswa ko drone magingaya, nubwo drone zikomeje kugenda ziraswa n'ama 23, ariko urabona yuko ibitero byakomeje kugenda bisa nkaho ubyerekeza mu Minembwe, nyuma yaho n'ubundi hamaze iminsi ari imyiteguro ikomeye cyane igaragaza ko hagiye kubaho ibibazo bikomeye cyane muri ibi bice byo mu Minembwe. Nakubwira yuko imirwano n'ubundi ikomeye mu ishyamba rya Mikarati, ubona ko n'ubundi FDNB ndetse n'aba FARDC bakomeje gushaka uburyo ki bafatira ishyamba birukanywemo ndetse bagasenya n'ibirindiro byabo bikomeye. Ubona yuko magingaya FDNB itari yabasha kwigarura iri shyamba rya Mikarate rifite icyo rivuze mu gukontorora ino Minembwe. Ubona yuko n'ubundi ari ikibazo gikomeye cyane kuri FDNB, ubona yuko batangiye kubona ko babibeshe cyane. Nakubwira yuko magingaya yego ibintu byahinduye isura ku mirongo y'imbere y'urugamba ku iguriro rya FARDC, aho magingaya abawazarendo aribo basa nkaho bashaka kugira ijambo ndetse bashaka no gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi abarembe bo bamaze gufata ikwangushe, bamaze kwitandukanya n'abafurero, ubu bakaba bari kwirukana abafurero bati nibatahe, kuko nakubwira yuko abafurero ari bamwe n'ubundi baba mu bwoko bwo mu mujyi wa Uvira. Ugomba ko bakubitiwe muri Uvira bakamanuka basanga abo barembe magingaya, abo wazarendo b'abarembe nibo bashaka gutegeka, nibo bashaka kuyobora urugamba muri ibi bice n'ubundi. Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza. Bakubwira yuko ibintu ku mirongo y'imbere y'urugamba ku ruhande rw'ihuriro rya FARDC ibintu byahinduye isura, aho abazarendo b'abarembe bakomeje gushaka kuyobora urugamba mu ngeri zose, ndetse magingaya bakaba bamaze kwirukana abafurero, kuko abafurero baturutse n'ubundi mu mujyi wa Uvira, ndetse bigaragara neza ko batakirashaka muri ibi bice byo muri teritwari ya Fizi, aho bakomeje kugenda babirukana. Ni mu gihe kandi bashaka ko ku mirongo y'imbere y'urugamba aribo bakora operasiyo, bakora buri kimwe icyo ari cyo cyose, bitaba ibyo bikaba ibindi bintu. Ubona yuko bawazarendo b'abarembe abafite ijambo rikomeye cyane, ndetse ubona ko batikije igisirikare cya FARDC, ndetse n'abafatanya ibikorwa harimo ingabo z'Abatanzaniya ndetse n'ingabo z'Abarundi. Ubona yuko abarembe bagiye kugira ikintu bahindura nibamara gufata ubugenzuzi, nibamara gufata gutegura ibikorwa bigiye bikomeye. Nakubwira yuko n'ubundi bikomeje kuba bibi cyane muri ibi bice, aho n'ubundi aba barembe bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidashyirwaho. Nakubwira yuko magingaya Tanganyika igifunze, nta bwato, nta kigenda, nta na kimwe kiri gukorerwa muri iyi Tanganyika. Nakubwira yuko usibye n'ibyo ngibyo umuvugizi muri teritwari ya Fizi niho aherereye w'igisirikare n'ubundi cya FARDC, aho ejo yashatse bamwita Sylvain Vigino, yashatse kuvuga ko ubu magingaya kuva ku birometero 7 ugera Uvira ngo biri mu biganza by'ihuriro rya FARDC ariho bita Katongo, aho Katongo n'ubundi centre ariho n'ubundi aba-FARDC bari ariko biza kurangira n'ubundi ba 23 habirukanye, kuko magingaya Katongo centre nakubwira yuko ari hafi neza na za Karundu, kandi Karundu iri mu biganza bya 23, ndetse nakubwira yuko aho bita Kivovo naho hasa naho yirukanywe ibikorwa byose. Kivovo ku bantu batazi kano gace ka Kivovo n'ubundi wenda werekeza kugera wenda gushika hano n'ubundi muri ibi bice n'ubundi
hafi na nuzana hano nyine hafi birasa nk'aho biri konstatira hano hafi na za Gatongo nyine uva Gatongo usa n'werekera muri ibice bya Kivovo na Kizate ariho hakorerwaga uburobyi niho amato y'Ababiligi yari aherereye. Magingo rero abari atangaje ibyo ngibyo arasa nk'aho ari kubeshya cyane ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira yuko Kalundu iri mu biganza bya 23 ndetse n'utu duce twose navuga ko Kivovo ntaho urebye bugikorerwayo, ndetse n'Ababiligi bamaze gufatirwa mu bagiye. Ubu ni ibicika, ni umuriro. Nakubwira yuko n'ubundi hakomeza kugenda hagaragara udutero shuma, ariko kubera ko ba 23 yitegere iri mu misozi n'ubundi ya za Katongo, ubona yuko yamaze kwiyesitara ku rwego rwo hejuru. Ikindi ni uko nakubwira yuko ibintu bikomeje kuba biri hafi n'umupaka wa Gatumba, ndetse ubona yuko bikomeje kugenda bigaragara ko hatagize igikorwa, hatagize gutuza kw'abasirikare bari kuva mu gihugu cy'u Burundi bashaka guteza akaduruvayi, bashaka kongera kuba barasa baturutse muri biriya bice nyuma y'uko bahawe gasopo. Urabona yuko twabona intambara ikomeye cyane ihuza M23 ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho nakubwira ko abasirikare bari gukora ibi bikorwa n'ubundi atari abasirikare b'Abarundi, ahubwo ari abacanshuro ndetse n'ibihumbi 2900 b'abaFARDC boherereje mu gihugu cy'u Burundi, akaba aribo bari kuzengereza ndetse bari gukora ibikorwa bigayitse byo kuba bashaka kurasa biturutse mu Burundi, ndetse ubona yuko bashaka kuba barasa ku biringo by'aba 23 byabananiye ndetse bitigeze biborohera, nyuma yuko n'ubundi baje kuharasa ibisasu bigera n'icumi bya bisasu karundura karabutaka, bikabura icyo bifata gusa bikaza kwica abaturage bageze muri 14. Urumva ko rero umuriro uri kwaka muri ibi bice bitandukanye byo muri Sud Kivu, aho ubona yuko urugamba rwahindura isura, kandi ubona yuko operasiyo zikomeje kugenda ziba mbi ku rwego rwo hejuru. Safari kugeza ubu biravugwa ko nyuma y'uko AFC isabye igisirikare cy'u Burundi kureka cyangwa Burundi kuba bagakemerera abanyekongo bahunze gutahuka, biravugwa ko kuri ubu ku mupaka FDNB yaharunze abasirikare benshi. Byo bihagaze gute? Tereka vimvira bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko n'ubundi kuva aho M23 isa naho igiye kuri ku Barundi ikavuga ko bafunguye nta kibazo umupaka, ndetse bikaba byemewe ko barekura abaturage n'ubundi bahungiye muri biriya bice bagataha kuko umutekano watangiye kuboneka. Nakubwira yuko n'ubundi kuva icyo gihe ingabo bakomeje kuzirunda, kandi biravugwa ko n'ubundi ingabo zikomeje kuza zirundwa abenshi atari aba FDN. Nakubwira yuko ntaho ku mupaka wa Gatumba n'ubundi harunze abasirikare n'ubundi bohereje baba mu bacanshuro ndetse n'abasirikare b'ihuriro rya FARDC bajyanye bageze mu bihumbi 2900. Magingo rero nakubwira yuko aharunze abasirikare cyane b'ingabo z'Abarundi ndetse na FDLR ari muri bino bice bya Kitoke ndetse na hafi no ku mupaka ubatandukanye n'igihugu cy'u Rwanda. N'abasirikare barunze ubona yuko n'ubundi basa nk'aho bafite ubwikamo ko isaha n'isaha 23 ishobora kuba yabinjirana. Ubona yuko bafashe gahunda ndetse n'umwanzuro ukomeye cyane wo kuba bakora ubwirinzi kugira ngo barebe uburyo ki bazasubiza M23 iramutse ibagabyeho ibitero. Urabona yuko n'ubundi barasa nk'aho biteguye ku rwego rwo hejuru, barasa nk'aho bo biteguye intambara. Ubona yuko urwikanga ari rwose hano mu gihugu ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ni nk'ibiki byazanwe bidasanzwe bigaragaza ibyo? Nakubwira yuko n'ubundi hari zino modoka z'intambara zigenda zirasa. Nakubwira yuko n'ubundi bamaze gushinga zino mbunda zikomeye, bamaze kwashinga 3. Nakubwira yuko hari n'ubundi hano hafi no ku mupaka wa Gatumba
ndetse n'iri Cibitoke ndetse n'iri iteganye n'umupaka wo ku Rwanda, urumva ko bamaze kuzihashinga. Ni iyi mbunda irakomeye ku rwego rwo hejuru, kuko iyi mbunda irasa mu birometero birebire, utayirinze bifite kuba yakwica abaturage batari bakeya. Nakubwira ko bayita ngo BM21. Ibi n'ubundi niyo bakomeje kugenda barashishije za Kamanyola, ziko yishe abaturage batari bakeya, aho barasheho ibisasu bigera mu 150. Nakubwira yuko rero hata mu minsi ngaho ibiri ishize nayo barayifashije barasabasha gushyira ibirindo by'ama 23, nubwo habayeho kugenda babirasira mu kirere, ariko bikaza kugabanya umutekano w'abaturage, ndetse abaturage bagera muri 16 bagapfa. Urumva yuko izi mbunda n'ubundi arizo basa nkaho bakomeje kugenda restara kuri ibi bice n'ubundi, kugira ngo bakomeze kumva ko bari safe ku rwego rwo hejuru. Ndetse ubwo abenshi bavuga ko ari uburyo bwo gukabya, ndetse n'uburyo bwo kugira ngo berekane ko bishoboka bashobora kurasa. Ndetse abasesenguzi bo muri ibi bice baba bavuga yuko ari nko gukanga, kuko gushinga imbunda utabasha kugera mu gice bagukuyemo nta kintu biba bimaze. Ndetse ubona yuko n'ubundi abenshi bamwe no mu baturage bamaze guca amazi ibyo bari kugenda bakorera hafi no ku mipaka, kuko n'abaturage babona yuko bamaze kubona yuko nta zigenda mu bishoboka. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone. Astra Vista.